macca simore 12. E on saha Yesu e woni e feccidde kolongal nyande nyalawma foftere. Albume makko kaydi ngoni e ittude cammeje ina mongo. Nden farisa en be njiidu ngoni e wiidemo, ƴeew almuɓe maɓɓe nani mbaɗa ko sari o haɗi ñande ñalawma foftere. O jaabiɓe o wi, mate on taraki ko Dawuda waɗi nde heyɗi kañum e yimɓe mum. On taraki nde o naati e galle Allah kanko e yimɓe makko ɓe ñaami mburu cakkaɗo o ndenne dey ɓe dokkanoka ñamdemo. Sariye men o rokki ñamdemo tan ko yettinoɓe sadak ɓe. Walla mate on taraki e sariya he e wonde yettinoɓe sadak ɓe ina gollo e nder galle Allah he hay ñalawma foftere. Hono noon aɓe tunwina ñalawma foftere o kono ɓe janani mboɗo wiya on ko woni ɗo ko ɓuri galle Allah o. Ko woni sinno oɗon ganduno ko firtata jiɗmi ko jogodiron jurum kono wona sadakeji. On liɓatano ɓe mbiyata mbaɗata gati ko ɓi neɗɗo o woni joom ñalawma foftere o. O ummi ɗon o naatoy e wootere batirɗe maɓɓe. Gorko mo jungo maaygo ina wonno ɗon. Wonnoɓe ɗon ɓe tuufimo beele ina daña no takkirimo. Ko ɗum ɓe namnimo ɗum ɗo. Beele sari men o ina rokki en sellinde neɗɗo ñande ñalawma foftere. O jaabiɓe o wi, so tawi goto e mon jogii tan ko mbaalu gootu kadi ngun mbaalu gootu yani e dooru maaru ñande ñalawma foftere beele yahata yaltinoyangu. Kadi oɗon gandi neɗɗo e mbaalu pondetaake. Nden noon sariya men o ina rokki en waɗande neɗɗo ko moƴƴi ñande ñalawma foftere. Caggal ɗum o wi gorko o, fortu jungo ma. On fortungo tan ngo selli ha ngo wayno ngoyani. Farisa en ɓe jalti jooɗoyi ngam fewjude no mbardimo kanko Yesu. Nden o nani ɗum o ummi e on nokku yimɓe heewɓe ndewi e makko. O sellini ñawɓe ɓe fof. O furi ɗumen woto karan hay goto holi kanko. O waɗiri noon ko beele ɗum ɗo ko Allah rewnuno e huno ko annabi Esay ina timma. Carwowamma cuɓimi o nani ko kanko korsinmi ko kanko weltini ɓernde am. mami jippini e makko ruuhu am o habra leƴƴi ɗi laawol peewal. O dukditaake sako o wulla daande dow. Gulaali makko nanetaake e beddaaji. Jokkitta kewal pergal. O ñufata docatal cuurkowal haa ñande o rokki peewal poolgu. Ma leƴƴi ɗi fof fawo e makko ɗamawu mumen. Nden o addana gorko gooto gumɗo muumo sabu ko moolanoɗo seyɗaneji. O sellinimo haa watti haalde e yiide. Yimɓe ɓe fof jagga kawis goni e wiide, mate wona ko tanum Dawda o woni ɗo. Kono nden farisa en ɓe nani ɗum mbi, oɗo riddirta seydaneji ɗi so wona Belsebul mawɗo seydaneji o. Nde tawno omo andi miijoji maɓɓe o wiɓe, kala laamu peccingo e hoore mum firtima. Kala saare walla galle pecciɗo e hoore mum ɓooyata. So seytane riddi seytane feccima e hoore mum. Nden noon holino laamu mum ɓooyirta? So tawi ko Belsebul diddiranmi seyɗaneji, almuɓe mon ɓe noon holimo diddirta ɗi? Ko almuɓe mon ɓe e koye mumen ñaawata on. Kono so tawi ko ruuhu Allah o diddiranmi seyɗaneji, ɗum firtata ko laamu Allah ari haa yetti on. Hay gooto wawa nadde e galle gorko joom sembe heɓta ngalu mum tawa tongani joomum ko adi fof. Kono so tawi tongi joomum haa gasi, ina waawi nawde ko woni e galle mum fof. Kala mo wondane am ko luundiɗomi, kadi kala mo wallanimi rendinde ko carowo. Ko ɗum waɗi mboɗo wiya on, yimɓe ina mbawi yaafede kala bakkat mo mbaɗi e kala yennoore, kono kala jennuɗo ruuhu o yaafetake. Kala kalɗo ɓi neɗɗo o ko boni yaafete, kono kala kalɗo ruuhu ceniɗo o ko boni yaafetake joni, yaafetake ko fay arde. So aɗa yiɗi dañde ɓiɓɓe leɗɗe moƴƴuɓe, ƴeewata ko lekki moƴƴi. Kono so tawi jogiɗa ko lekki bonki, dañata ko ɓiɓɓe bonɓe. Ngati lekki andirte ko ɓiɓɓe mum cohe bonɗe. Holino mbawirton haalde ko moƴƴi tawa ko on bonɓe? Ngati hunu ko haalata koko heewi ɓernde. Moƴƴo ittata moƴƴere mum ko e ɓernde mum, bonɗo ittata bonande mum ko e ɓernde mum. Mboɗo wiya on, ñande ñalgu ñawoore ma yimɓe jiitu kala konnguli puuɗi ɗi meeɗi haalde. Ngati neɗɗo nangirte peewɗo
ko konnguli mum te ko kanji liɓirte. caggal ɗum woodi sariyankoɓe e farisa en wiɓe mo, ceerno amin jiɗi mbaɗanamin kawisa. o jaabiɓe o wi, yonta bonɗo jamfiiɗo Allah o nana yiilo kawisa, kono worti kawisa annabi Yunus o heɓata hay gooto goɗɗo. Ngati no Yunus waɗiri jammaji tati e ñalawmaji tati e reedu liingu mangu heeni, ko noon ɓi neɗɗo o waɗirta jammaji tati e ñalawmaji tati nder leydi. Ñande ñalngu ñawoore ma worɓe Niniwe gummodo e oɗo yonta liɓa ɗum, ngati ɓe mbacima koye maɓɓe nde ɓe keɗi jeeygal Yunus nde dey gonɗo ɗo o ɓuri Yunus. Ñande ñalngu ñawoore ma debbo laamiɗo worgo o ummodo e oɗo yonta liɓa ɗum, ngati o iwi ko haa to leydi haaɗi ngam heɗade hakkilantagu Suleymani ngu. Nde dey gonɗo ɗo o ɓuri Suleymani. So tawi ruhu tunuɗo yalti e neɗɗo, wonata ko e wadde yaha garta e nokkuji jorɗi ina yiiloɗo fofti, kono dañata. Nden o wiya, mboɗoni rutto gallam mo eggunomi o. O rutto tan o tawa galle o ko meho, ina fitta ina ñaanta haa yooɗi. E on saha o rutto o addoyo ruhuji jeeɗiɗi goɗɗi ɓurɗi mo bonde, ɗi naata e neɗɗo he, ɗi koɗa e mum. Hono noon battande on neɗɗo ɓura gadane mum hittude. Kadi ko noon oɗo yonta bonɗo ne wayoyta. omo haalda e diɗɗal ngal tan haa yumma makko e miñiraaɓe makko worɓe jetti. ɓe jiɗi yiidemo, ɓe dari boowal. woodi biiɗo mo, yummo ma e miñiraaɓe ma nani dari boowal ene jiɗi yiidemo. o jaabi on neɗɗo o wi ɗum, holi gonɗo nenam, holi wonɓe miñiraaɓam? caggal ɗum o joofi almuɓe makko ɓe o wi, nenam e miñiraaɓam nani, ngati woni miñam walla nenam ko kala baɗowo sago baabam gonɗo dow asaman o.